pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kabailam ka di pa iti agduty? Kunak man no si katika sukat ko, bes. Mabalin ka di asikapay lang ti agduty ita arabi isindi. Apay ngay? Agpa Manila kami ngamin, bes. Kasta ka di? No okay lang kan ka, No saan? Okay lang, mat. Maawatak no nabannog ka. Kabailak pay, mat. Siyak pay lang nga ti agduty ita arabi eh. Ay na, agyaman naklaonay, friend, Awan na nyaman na, friend. Saan mat anadagsan ti trabaho tayo? Puyat na ang ati kalaban. Bayam, bumawi akto kan ka, friend. Saanan? Saan nabalit agsweldo akmat? Sige, agsubli akon iti station ko. Tama nga no makita nakpay ni boss dito irwar. Anya ti araramidem dito'y kusina, dyan re anak ko. Di mo ibaga amangan kamanan. Nang rabi tayo mataan. Ay, sanak nga ro na makaturog na nang. Ada ka dirik-rik na Awan mate. Awan pa'y mo nga minti good night ka. Anya? Di pa'y mo nag good night ni Cindy kanya. Itay pa'y nga urayak ti text na. Ngam aging ka ita ka awan mate. Maturog ka hiding. Busy laang ni Cindy iti trabaho na. Diyan nga ro makaturog na nang no awan ti good night na. Saan ka makaturog no awan ti good night mo, kunam? Sige, siya kunti ag good night ken ka. Good night, dyan re anak ka. Maturugan, wan. Mala, maturugan, tado pa'y ti matrabaho inton bigat. Aday ta, makaturog ka mat siguraw, anak ka. Nanang mate. Sa balilat tamat no ni Cindy ti ag good night kanya. Agsapan. Ngamawan pa'y text ni Cindy. Uray, good morning la kumano isaw. Ay nawaw. Makapakigtot ka may anak ka. Apay akasta tilangam. Apay napuyat ka. Ay, umuna ako ni Jigardin tatang. Ay, saan ka pa'y maanangan? Saan na bala ta nagkapi akon? Umuna akon. Tayo nak iliwliwag ti sakit tinakam ka. Ay, saan ka maawatan Sumaruno kayo tulat ta ni nanangay. Nakon. Ay, mabit lang anak ko! Ay! Napanay. Di na pa'y sinumbatan mo ti saludsod ka. Bakay, naan ti anak ta. Kaslan na puyat, mate. Imo na pa yan ijigardain, ke di pa'y nangnangan. Kasano, kat saan anaturog idirabi lakay? Iti niya gapaw. Saan ka nung amin anak good night ni Cindy anobya na? Ay, talaga na in love ti anak ta iti dahi Cindy. Wen ay na. Saan samatan nga ayat day ta marikrik na nalakay? Obsession samatan. Kasano mata na ibagam nga iti kasta bakay? Kasanaw, saan laang anak good night tinubya na kinkwana? Saan kit din ang makaturog? Ay, kagagangay na Mabutang la siguro ti anak ta no isukat da iti sa balay. Saan ka di akasta kamot piday? Di ka pain makapangan no di ka sarungkaran. Ay, agsardeng ka mamat si kahulyaw. Ay nawaw, kunak man no imo na ti anak ta dito'y garden lakay. Tiyak mo makita. Kesa di no kumatidado maapapanan na. Ay,
Ang mga no adala dita. Ay, itayak pa'y abugkaw. Ngam awam mo ti sumungbat. Danag mo. Mapan mo manggidi kitaan. Amangin kit dino sa bali, tinagturungan na. Sa dino kumamatidad maapapanan na ngay. Awang mo bisyo ti anak ta. Saan mo ta nabarkada? Ay naa siya kung ti madanagan lakay. Pagdanagan mo. Adan iti husto nga edad ti anak ta. 27 nan. Kasano nga raw no na-stress kat anyamat ng tinaaramidan na itibagina. Ha? Si kamat. Negatibo nga minti panunot mo. Ay amukon, ti ayan ti anak tabakay. Sa dinaw tinangkitam ken kwa na. Aday ayan ti puon ti mangga. Nakaturaw. Anya? Ipili nan tumot trabaho ka madlaw na puyatan. Ay, kasta unay ti daanag ko. Kung naklakit din no anyamat ng tinaramid na itibagina. Oray kas jay ti anak ta. Nasaya at latamot ti kapanunutan na bakit? Di na maramit ti pampanunutan. Mapanak labiit iti ayan na, lakay. Sa doon, di mo disturbuan tapno makain na namin. Naimbag mata nakariing kan anak ko. Anyat orosin na nang. Ay ka alas 4 iti malam Ay nawaw, isumod lang mabisina kon. Jak na puutan na nakaturog ak gayam. Ay okay laang. Nasaya at matkit di tapno makaina na ka mat. Di kay pa'y natulungan iti trabaho. Ay okay laang anak ko. Di ka madanagan. Ta saan kami mat nga agungat. Agyaman ak na nang Ala, agtugaw kan tamangan ka pa'y sakbay nga agawid tayaw. Saan kan ariniing itay alas 12, tapno saan ka ama disturbaw ako na ni Tatang Mau. Anya ti kunam Cindy? Saan naka-replyan ni John Ray? Wen nga rod best. Saan namat lang nga sungsong-batan nagiti awag ko kenkwana. Awan ka di tinagapaan nyo? Day tanga rod best. Amang ano nasakit tinakam na Sanak ngamin anak kapag good night idirabi ita diretso matitrabaho. Ay na, day takit din best. Amangan mo't no impagarup na mutan ang nakalipat ka. Kas kadagiti babay ang naglabas iti biyag na. Sanak matakas kadagiti ex na. Uray kas ano, napudno akmat friend. Kadwaan naktuman kit di amapan iti ayanda tapno makapagsarita kami. Agina nakakit din. Siya kunti mapan iti ayanda. Kasano, no kagura nakgayam. Agina naka, tapno addamanen pamigsam nga agtrabaho intun malam. Di ka madanagan, ta ipalawag ko ti amin ken kwa na, best. Sino tao mawawag aya dyan ri anak ko? Itay pay dayta Ni Cindy, nanang. Ay nawaw, tinobiyam mat gayam. Apay adi mo sungbatan. Bayan nyo ka day. Di mo ibaga kaguram ni Sinday. Pinagururay na kidirabi Bayak mat ata iso ti aguray iti text ko. Iso ti aguray iti awan. Ay sungbatam kit din. Amangan no adalaang makagapo no apay asaan nag-text ka. Amumot nga da trabaho na. Uray no bisay. Nag-text ko malatamot Manulang mo jay manu a minutos ngay. Maawatan ka anak ko. Ngam ikam kumama ni Cindy iti gundaway na nga agpalawag. Saan mat ngamin amabalin nga inoras nga agtitext latan ken ka. Update lang mo ti kasapulan nanang. Jak mo imbaga masapul nga inoras nga agtext kanya. Di na ngamin maawatan ka nanang. Anya ti masapul maura kail. Ada ka din ni John Ray, tata. Ay ada nang ibaon nakbiait. Ay ada masapul mo ken kuan Adala ko manapatid nga ibagakken kwa na, tata. Ay agkapi kapay nga raw basang. Urayam. Mga no agawid din tayo jay. Ay, tata. Madamag ko man. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo?
kas kumaitian niya. Saan da ngamin nga okay tigayam ko anobya na, tata? Ay, wan! Saan nga ron nakaturog, edi nabinsan arabi ay. Saan kano ngamin anag good night ni Cindy kan kwa na? Anya? Ay, nano nakitam lati lang na. Ang maawatak mat ni John Ray, tata. Napadas na ngamin ng timaloko. Isu siguro akas ta. Ay, uwan nga ron. Siguro ako na-trauma ako nada. Anya ti masapol mo, Raquel? Okay ka laan ka di, John Ray? Di mo saludsudin. Si kakit di man. Agingga ka di ita, kat nasakit tinaka mo itigayim ko. Tikunam kanya, kat nasayat ataw ni Cindy agayim mo. Kaslasaan mo? Ag-text lang siguro. No kaano akay kayat na. Huh? Saan apod no dayta? Nasaya at atao ni Cindy. Saan akas kadagiti daddo maababae dita? Di nakman ululbudan. Sa anak ng ubing. Sa anak nga agul-ulbud. Pudno ti bagbagak. Kastoy ngamin, John Ray. Diretso ti duty ni Cindy. Isu asaan ang nakapag-text ka. Isu ti panag-duty na itiday di Arabi Tanag pa Manila Kasta ya? Day tatipod no. Isu ano siyak ti sika. Replyam ti gayem ko. Di ka madanagan. Siyak to mismo ti mangibagakan ka. No adda kalukwan ngar aramidan na. Anyat isiman nyo, tatang? Hey, nangagaw ti saritaan nyo ko ni Raquel. Ti may papan ka ni Cindy? Ay, nawaw. Talaga, mat Ni mo ila Cindy tinagsaritaan nyo, itay. Ni tatang, mat. Nasaya at mat Ta imisem kamut tayo na nakaw. Italang nariknak mananti kastoy, tatang. Naimbag, Taimpam amo ni Raquel tigayim na kanyak. Ay, nujak na amo ni Cindy. Nalabit, nga gingga ita ka, ay, malukluko aklat ta. Ay, kay talaga akas tati ayat. Mala, mangantan. Tainak pa'y sukunan ni nanang mo ije sentraw inton madamdama. Amangan o di nakabailan apagkatan, nagitiginat gatang na. Hello, Cindy. Agyaman akta sinong batam ti awag ko. Kumusta kan? Nasaya at mat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nasaya at mat. Pasensya kan no sa anak kapag good night kan ka idi. Amo ka na sakit tinakam mo kanyak. Maawata kon, Cindy. Pasensya no bimalasak. May salang ti may bagak kan ka. No adaman nagiti aldaw sa anak ama kapag-text. Di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Talaga laang abisyak iti trabaho. Adaman, kidawakan ka. No, okay lang Mabalin ka din nga ag-update ka no busy ka. Tapno amaw. O sige, inton sumaro no. Sigurad wag anak kapag good night akkan ka. Sakbay nga agtrabaho ak. Tapno saan ka mapuyatan. Pasensya ka na. No overthinker da ito'y nobyaw. Amok nga da trabaho, jak nga rod malapdan tag panunot iti dakas. No kasta nga awan ti update mo. Okay laeng. Valid mo ti kasta marikriknam. Aglalo pa ita panawan. Ado dagiti saan ama kontento iti maysa. Di ka disinday, ti kinasaritam dyan re anak kao. Ay, wala nang. Sana magaya manalipatan. Busy la ka now. Kunak tumangamin kan ka anak kao. Uwin nga rod. Ay, no di mga ako makada kayaw. Di saan kami kumaanaga pa. Ay, tinapatigay taakit na saya at kayo ni tinobiam. Wala nang. May salang ti siguradwak ita. Ha? Ni Cindy ti babaya kaya't kung ikalay sa.
Ay kaagawam nga rudmatan ti agurnong anak ka. Ay, yan naman ay, hindi mangmangag ko akalay sa pagsarsaritaan yung agina. Ay, to'y anak mahulyaw. Ikalay sana kanun ni Sinday. Ah! Ay, wala. Awan dakis na bakay. Kumusta ngay? Nakapagsarita kayo ka din kini John Ray? Wan, sinong batan na matantiyawag ko kankwana? Nasaya at matngarod no kastabes. Anusam ni John Ray. Talaga siguro piman nga at Roma na. Iso akasta. Saan ka laang anak good night? Saanin anak katurog? Mawatak matinobyok, friend. OA siguro no para kadagiti daduma. Ngam, adamat piman ngamin makagapo. Win itapanawan, ado dagiti saan ama kontento. Impagarup na siguro mat nga insukat mon. Kastangarot ti ko na anak kanyak, bes. Kat inton sumaruno, ag-update ka ngamin kankwana. Tapno saan mat akom konformity pampanunutan na, friend. No kasta abisi ka, ipakaamom kankwana. Anya laang mat ngay di may sa minuto, bes. Wen best, kastantun ti aramidag. Narigatan, amangan no addamanan saan ama katurog no awan ti good night na. Ay, nawaw! Napatag ti komunikasyon, tapno mapatibker ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.